Chibai ule voin hi ni sari July sang hi somni panga ani e wa sei tu MS collection banvek ni ro se David Sailo handi le top chin kongte zo kan tum ani oma assistant professor ro pui lo ber an hlola tlem an din mun a che em ema professor rim an nam ve che na po hi part time tin azui le ngal an chunga central an la om kumsom pakwa kumsom panga te an lo thok to a zirlai tam tak an lo zirtir graduate ve to tuna chuan an zirlai ten banvek ni ro se ti a awralin kong an zo khum don ani omania an mani thlawang ho tura be se college zirtir tu te pol an re diaka an zirlai ti zokin nor chwa an tum don ta ani qualified zirtir tu kontraka thokmek te zinga hian college a thoktura thiamna nei ngai NET SLET PhD nei lo anom nual laya chung te po mertel lo college zirtir tu a po an din mun cheber part time a thokmek te bandir tan tur kan han zong lo mai hian mimal thil taka ruk takin aomem o ti ol tak ani sokar pi sale school college ate hian a ngetlawa thokmek te hi kan rin roll ber ani ta fawa part time a thok assistant professor te po hi an college chewa rin roll a ngetam tak aya mongjang jok anni arin om koda zwalko ta se kan boy pha ve viau mai the lak ani laya recruitment rules chungchang te official takin sarkar kal tole sarkar mek hian engtianga chiang fek fokin nge qualified degree an nei theinan thu chwa alo siam to ti thlengin kumsom ni don thok to chung ko chomna na mang na dang zong le tura kum over de vek to te lainat na tel mi alawa an chunga ro rel na lek ko tuma ho ho a paithak tum na hi chung lammal somrim anam mo law ma se khale chen an service la ya an din mun cha chianga NET SLET le PhD ainge mober swal chwa tum mi alaw an ni chuan an dim om hle ang midang mithiam pui pui an tam to a nekper nol po tok se anin thla da wang po an ti sak ve theyang tuna hian heng assistant professor somni pasari lai ti hian showcase notice andung ni a soi ani a an zinga hian an na chan zui dulawa theito pa beya MZU lama PhD ti mek a then chu zolek lek to te an ni heng hotel hi chu an chunga sarkar hian za ngai se tu te emo nor huk na wanga shu dwal put ai chuan tam tak te hi chu shathiam athakop mai clip na chimlawa lu in lak saka mi chung ko din mun thok le khata inti chat sak vek ai chuan khong takin sarkar hian chance voi khat pele se huntiam chunga theithot lo te chu banmol phau po ngai lovin mani in ban tukin kangkal pui thei to nge yang zan rei noi David Sailo he thu hi kanwar ema zona ero aking tel tlat kan sarle sarlo chian nan biopsy kan la a result nga chungin kan tung traya alo negative lawa pathian dem ruati in pathian thazia kan soiwara kan lo kan sartange ya pathian dem ruat kan ti thau boka kan fa te roi lo awangin an buaya kan chapau lo na pathian dem ruat kan ti zela theng khat anin muchwaka an thalena katung trai ra ti in pathian ain kan tung trai na zo kan chuanga soitura tam ape theitu ain kan application submit kan chuang zok fo mai boka hausak le rethaya po pathian dem ruat alar hle bok football in khel tur team pahni tong trai ve an soi hi fiam thu anina a ngai to ati thui lalpa inena chakna kan ron dila kan bitum tur te so anong tong trai ve tho boxi a lo in rol lo mai ro ti hi khwa khenga ro tui kan dila kan then om loka tui lian an boy pui lain ro tam le leimin wanga kan tor lain kholum khokheng wanga thi le nun phung khailak anom mek boka achang tu tan hian mani in chan chuan boy thak ve tu tak ani sarmon pakhat tun ma a kan lo sha tang ni lo pastorin tlak deuh mai pakhat sarmon kangai thlafu a he thu manga ril ruwa in hialna kalau nei reng chu a chan na min pe in ka sia hetiang thil pathian rim ruat kan ti duam hi mishing ten kan tong tam wang kan lem lutuk wang
kan swal wang kan za theilo luat lutuk wang kan in sum theilo wang kan ril ruthat wang kan fel wang kan tom wanga kan nunin aswal chhawve shim shim ani ti in asoya pathian rimwa ti vek tur ani lo ti in huaisen takin asoya apom om ta berin alang zu rihlo dang awangin damdoi ina ICU wa nian tum engmozat an oma an lo chhuaka an in le ngama an thizuya pathian rimwa ti a chunglam ming chal zel ringot hian chunglam hi kan tikumon mai mai alo ni theizok pathian rimwa kan ti zel don chuan odia thiturte in ok hluma thiturte chapau em turte thorim ngai mi alawa MLA thing turte vanei bik turte chung ko bawruak nuam lo reng tur bi ka siamte kaushan upa tangkai le thokhlok nat na khir tak awanga ropral titi thlengin an om ani chuan affair hlol lawang pastor pa sermon ki adik berang klipna thudang dai kumthar mai sangni somni paruk hian AMC kan thlang dona hei hian kum sangni somni pariat in khan hi ashil rui dona chakna chang tur chuan MNF in siam thatna hmel congress thau chuak bawruak ZPM hnufual aya mason kimi factor pathum khi neutralin ante fung ber mai theya tu party in nge thupui than pathum khi hlen chuak zawang thir zelang article police lak thar chungchang kha ziak tu zai on la rem ruata tun nai deuh lok khan kan chan khatenen mizoram sarkarin police sipai alak dan chungchang kan soi hawa kan chan ho hi kan tam lo na nga atam jok ma in thahle a kan shat lain atlem jok lam kha chuan a thatok lo puan hnuai thila om tikha anti a mizoram police te hi kan ram le nam ti moi tu tun ma phe chuan india rama po police chabir pola shiat anni asam nena vaireng te nisomni paruk july sangni somni patni chunulama inka na athlen tum tikhan an huaya sin asam police ho angin an tlan chevelo soisel tu ten an sel na pakhat ber nia sha chu alatu recruiters atan mizoram pon lammi man anni kha ani mizorama hetiang ang ti the mizoram police thatak tak anom laya sumsenga phailam mi hancha chwa dai kha chul antilo mizole mizo a inzalo thak bok Mizoram Police sipai dekha Chhattisgarh State buaya duty turin kumsang ni paruk khan ankal ma khan CIJWS a training an nei pasapota CIJWS camp lailapura aningkula khatia mi parwal omkhom tanana na chu zule thil dangte alo ol sambuka an discipline achia in chanchin makpui pui kha an nei fowa zankhat phei chu anjinga mi panga vel khan buaina siamin an buai dan kha asatlia lo viau le ngal he thil hi kati lai khan chanchin bua po an chho anwal ani aizol lama kan shai tu ten he buai na hi a hmuna zuzir chiang turin minlo ti angin kan khowal upa nen thim lima lai lepur kan pan tha a an kem kan han thing tha chu get duty te khan polite takhian minlo dong songa an commandant omna lamte minlo ko hmuwa commandant quarter kan pan na lama hian a then an lo inzila a then an lo ti hloma an boruak kha apui ang reng viau ani na taka chuan an kem chung luna get duty atang khan zuno an lo doma kem chung mun theng khata po khan khatiang hmu tur kha aom nok ani an commandant kan hmu a reipo om lavin kan chwa sanjuya kan lainat hle ani tin training housing a khan reilawin ati boy ve haulo fel tak tak po anom nual bok ani politics kal diklawin ram angong chiat poizia te soipa in reilote a kan khwa kan thleng chho ve le boka kha mizan kha ngai tuana akal ding hle mai CIJWS commandant khan anu loka lenga min soma india rama khamituma training hawang ema discipline chia ala mulo thu te asoi nge aza thak du viau duty lai nge ya uniform halawa handar ba mai te kong shen or tamai mai te kha apoi ber mai chu engri hlo ber nge an rui ti shat lo normal lo kha anom nual ani anu loka kan sha danin khang police ho khan politician le officer thil ti thai zwal ten an du sak zong an lak te an ni kan chan te naw pakhat dam doi rui reng po kha he mituma training zinga khan atela an nai vai tak minister zara tlinglo pui kha alo tling ani
tun ma khan congress bhavan le namrun lis kha ari ring viau zel ani khamo kan mi hriat chian physical le education lama fitak tak tling nge in be se ma se tling zo ta lo ril ru te kha anna thin mange hetiang hi ani kan mizoram din mun kha mir hriat le soipui tu cha nei lo tan abeidon thakin be se tur awang tak zet zet ani tin tun tuma police la tu recruiters atan mizoram pon lammi namdang dei kan sokarin amang dei hi thilfin thak tak ani zolem zo inkara chuan ventur atam dona politician te chau pon nilovin officer ho thengin tin kan khwa hian sipai hi voitam tak an la to thina hetiang hian a hmun ngak tu CIJWS lam khu anin rol khat khop mundanga chunga local ten an buai pui chin ani hetianga malangam chief minister pulal du omale department changtu pu ke sap danga ten anti tha in department tan pon thil hrisel tak a thleng nge yang in than ma a anin tia manga ZPM kai shoi sokarin tun ma a kan la shan ngai haulo kalphung thara kalpui tanwal hi alom omin be seina sang hle mizoram kut na thok tu te thar chwa har sanatam takara an le sakte hi avapui em APLM Nuaya Dinturin Regulated Market alo lang chauta te hian be seina sang tak min nei tir ani tuntuma police filfai taka lakhi dutok mai lavin nadanga po filfai taka kalpui zel torin tran hanla so sela chutiang ani lo chuan beidon na nasale zolin kan mizoram hi atuam pal ange article ramle namhum hal kumpuan ziak tu ke lalchan puya tuidam ramle namhum hal kumpuan chungchanga hian ngai dan ne pomdan ain anglo fur mai thei wai me kumpuana hian ramle nam kumpuan hi atha ani ange wai me hian kumpuan kan nei ngun berte zingami ani hial ome ramle nam kumpuan hian a huap zau khop maya mizo nam himna le christian te zalen na tor chenin a huamin ka sia heti hian bul intran don te ang ramle nam hum hal na hian inzir tir na alo poimo khop maya tun laya changkan na in min na sa hle a hei hian namral na aking tel tlat ani engwangin mo kantu le fa te chu AOB aya ABC zirtir thiam kantum masa a pakhat pahni aya 1 2 3 thiam tir kantum alom mole hei hian namboral na aking tel phot nampui hawin antia lom an mani namtong an ngai sanga an tong ni lo chu number 3 a anda anti chutiang khop chuan mani namtong an ngai sangin anda lian jok keini mizo namtem te in tuipui raltong kan war talu tu khi chu kanin enfia angai khop mai kan aizol khopui dor minga po mizo tong inziak a in sap chong antiang atam jok ta leklek mai chu mai anilo kan tu le fa te nau piang minga po ABC mingkai zel kan phwa ta sia hetiang ani chuan nam anga boral na athing mek ti achiang reng Mingbula sapming kan war viau lai hian almas udina tela chuan sumdon na mangin mizoram anron lu chur chura an pathian biakhuna la sangtel te meu kan aizol khopuya an buwar suaw suaw to mizorama hian mizo mi pa ain mizo mai chiala chu singtel antam to jok boxi real a service tak tak khuna chuan vai anron lu hum anga mang an na hlirin min bom don chung huna chuan indan sen lo chin tha ko nga buaina na satak kan la tong nge yang mizorama mizomi pa ten taimak chua chanlak ahun tak zet zet ani tuna changa nam anga tran kanlak atul khop mai chin tha pung ko nga tran la ila kan mizo nula ti ngei lo chu ti le kan mizo mi pa ti ngei lo chu ti in tha pun na shechungin nupui pasal in nei warpo apoi lo mai thai thalai te u nam mangai na wang hian tran ilang u thingle mau hum hal chu soinga in kan shelo kan che thum ome thingle mau ram ngo te hi na sataka kan hum hal angaya achan chu tuina siam tu anni ti hi sha reng atha thing kung khat kan phun nun hian mishing nun na somni chuang kan chan hi mani ti kan shat fo atha nung chahum hal konga kan rama hian nung cha kan mu phak lo le an ming kan shat phak lo kan rama lo cheng to si tam tak an oma
chung te kau kir tur chuan ram ngole an ei tur thingra an du zong phun nuna hum hal chungin chan ilang u ato bera chuan kan ramzim te hi engtiangin nge mangaina kan lan ti rang ti chungin voina zoram mai nilo mun shang shanga kan mi zo pui zong zong te ka som do tak meu meu chu ani e CNDF le HPO inka na muna advocacy group ankal niruk jun sangni somni panga pathian ni khan pu lalmuan puya punte advisor to CM Hawin advocacy group te chu Chin National Defense for le Hwalngau People Organization inka na muna kalin he huna hian pu H lalthiang hima president le pu silal mingsanga ASG10 antel pui ani he huna hian advocacy group te chuan kan u naw mang ang thabara omte thamwa na tur le an din mun dik tak a hmuna zirchiang turin an kala CNDF lam how tu te po kom ni in u naw le u naw inkara hetiang thil thleng hi advocacy group chuan poi an ti hlia u naw le u naw inkara sirnung omreng to tur nu naw poi soi lo laka engthil poima tilo turin an cha bok ani hetiang thil thenga hian silai keng atu te po anin remvat theinan advocacy group te chuan thei top chhoa malak zel antum ani he huna hian khotlang shwai tu village council le wai me baka champhai DC champhai SP le SDO10 lodong songin inkom na hun an nei bok wanglai ni headline CNDF le CDF aninka wangin raltlan anron lobel na sa CYMA in Paul pahni shwai tu te ankom khomoi Myanmara mipui sipai Paul pahni Chinland Defense for Hwalngau ram le Chin National Defense Force te chu karkalta kar top lam khan tiau kama sumdon mun in chu in anin kapa he wang hian Mizorama ralthan tam tak anron lobel CDF le CNDF hian Central Waime ngen na angin inka hai anrem ti tiau kama sumdo na mun hi CDF kuta awm thina CNDF te chuan July nili sangni somni panga khan CDF te chu an beya July ninga inrini khan zinga tangin aninka chunzoma so lawin nilengin aninka pani silai mo enga mozatin Mizoram zokhothar athenga inle lir thei te po fu anei hei wang hian zokhothar khotang po anral chi man hle zokhothar khotlang chuan information center atangin zokhothar lamhoi zonga silai met puak to lo turin le inkap to lo turin an ngen ani inrin ni tlai lama CNDF 10 CDF te munma chu sakin an dara taidar thum vela silai ri are inrin ni tlai lam atangin khomoi rikhodar le achevel chu CNDF te kota aumta ani CNDF le CDF inka na wang hian khomoi ri le achevel atangin Mizorama raltlan enge mozat an lobel raltlan te chu tiau leibula Assam Rifle le Mizoram Police kai shwaina hnuaya zokhothar khotlang shwai tu ten an lo dong songa chinchha zel an ni atam jok chu an chung te belin an oma chung te bel tur nei lo te chu wai me hola anom tir ani raltlan ron lu thar hi mi sang ni an chuang to a lut anom bel zel bok zokhothar hi champhai district police how to ten an thut chila boina om thei tur ngor takin an veng ani CDF le CNDF inka na wang hian CDF mi le sa si lalmuak moya kumsum thum pasari son of khomoi chan mari we sa thi arwang hi nimin jing khan chan mari we sa an in an thlen puya tlaidar thuma vui ani silal muak moi hi chan mari we sa an chung kwa in hun enge mochen anom to a furniture workshop neichin khan apate in sakpui turin khomoya achawa chumi hnuwa CDF azom inrin nia inkana ka hlum ania CDF in hun enge mochen arwang lak an phallo hnuwa zana zokhothar thlenpui ania zokhothar waime in an buai pui heti lai hian central waime shwai tu te chuan July ni sari inrin ni zan khan Chin National Organization CNO le Hwalngau Ram People Organization HPO shwai tu te an kom
CNO Army Wing chu CNDF an ni a HPO Army Wing chu CDF an ni CYMA tarlan danin inkom na hian CNO le HPO inkar buaina wanga thi anom le nunaw sangtam tak khabar mang anom chungchang sui ho ani pol pahnih shwai tu te chuan CYMA shwai tu tengen na angin tun din hmuna chuan inka hai an rem ti a atulangin pol pahnih inkara insha thiam lo na sang sang te na soi ho zel ni se an ti vaphai lama raltan anpung nasa Myanmar CDF le CNDF inka na wangin vuin ni ruk thasari sangni somni panga a vaphaya raltan anron lut na sahle a vaphai khutang shwai tu ten an boy pui vaphai changa bengwar na thudon danin voin chhun lama changin an khoep CNDF lama changin CNF lamin an camp angka thu andonga helai chevel khopathu machangin raltan an lo lutran raltan te hi sai khopum phaya lo don sun anni a chinchha zel ni in anom na tur wa man sak anni raltan te hi he thu zia lai thleng hian mipui zaruk somba ka CNDF sipai pariat le an mi man Myanmar sipai pasari anni raltan hi anom bel zel rin ani Karlan toangin CNDF te hian nimina khomoi lama CDF munte bayin an lak saka CDF control twin tiawa insum don ton na po an control to zo khotara raltan sangni chuang an lut to voina CDF te hian CNDF lam beive thungin waphai lama raltlan an pun belvele ani Lunglei palar Sanghlira Colberth William ani Lunglei pashatlo Congress Right to Hlun upa Sanghlira Colberth Chan Mari Lunglei chu Nizan Khan pomchunga thisen zam pui puake wangin athi a lumen pui ni in voin chhun dar sompani khan vui ani Sanghlira Colberth hi Mizoten Central Minister alanei chun Dr. C Silvarakha au ani a MSA CS Project Director Trin Pu Eric Zaumoya Anupui Dr. Lili Chakchuak hi afapa ani a David Lalchoi Liana Anupui Saireng Pui Sailo le Dr. Irene Colberth apasal Reverend Dr. Lalbiak Liana te aneibok zirna lama chuan Wilson College Bombay achungin BA Economics Special azawa Government High School Lunglei le Lunglei Government College ate atho hnuwa kumsang khazakwa somruk pakwa khan ama in new activities NA English School adina sangni pathum khan he school hi sorkarin alaksak ramboy lain MNF sipaya kumni arammu a Foreign Secretary le Ambassador ni na te achil mana kumsang khazakwa sumruk pariata Indian National Congress azoma kumsang khazakwa somsari atangin kumsari chung LDCC President ani MPCC Executive Committee Member term thum ani a All India Congress Committee a term ni member ani bok Mizoram Sarkar sponsor Department Shangshanga ni na poimo tak chelin Mizoram Rural Bank ka Director Board of Director kumsom chu achela All India Radio Director Board of Directors kumli chung ani a ZIDC our member kumli chung ani a Telecom Advisory Committee a kumli member ani bok Sanghlira Colberth hi kumsang khazakwa sungkwa panga khan BCM Chan Mari Lunglei kaushana rongbol tuatan than ani a kumsang khazakwa sungkwa pakwa a upa atan than le ani a kumsang ni khan Reverend Lalber khopui moya chuan upa atan BCM Shangchal kon kaushana anem nget ani ole khati zongkha MS collection atanga kanwan ti chwa thei te chu ani e